Ngizokwethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Kuni-update nje ukuthi zihamba kanjani izinto lapha-ke ku-national. Njengamanje siku-58.09% complete wamavoti asebaliwe wey'ngane. Izinto-ke zihamba kanje ku-national, soqala ngo-national mase silandela-ke ngokwama-province ukuthi-ke amaqembu ahamba kanjani. ANC sihamba phambili ngamavoti awu-3,439,761. Kulandela-ke i-DA ngo-1,907,749. Bese kulandela kumkhonto wesizwe ngamavoti angu-929,929. Kulandela-ke i-EFF ngamavoti awu-780,713. Mase kulandela-ke i-IFP ngamavoti awu-223,621. Kulandela i-PA ngamavoti awu-219,064. Siyadlula-ke la sibheke-ke manje ngokwama-province ukuthi ngabe izinto-ke zihamba kanjani. Soqala lapha Eastern Cape sibone ukuthi zingabe-ke izinto zihamba kanjani-ke lapha Eastern Cape. Eastern Cape siku-65.04% complete wabantu-ke noma kwamavoti asebaliwe. Izinto-ke zihamba kanje. ANC inamavoti awu-669,129. Kulandela-ke i-DA ngamavoti awu-130,443. Kulandela i-EFF ngamavoti awu-99,198. Bese kulandela-ke i-UDM ngamavoti-ke awu-33,732. Kulandela i-PA ngamavoti-ke awu-22,532. Siyadlula-ke la e-Eastern Cape sesibheke kwenye iprovince. Masichecka-ke lapha eFree State ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani eFree State. Amavoti-ke awaveli-ke since i-IEC unenkinga-ke lapha wey'ngane zokuveza amanye ama-results. Kodwa-ke la kungaveli khona sizodlula siphekelele phambili sesibheke-ke lapha-ke eGoli ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani. Namanje futhi eGoli amanye ama-results-ke awaveli. Sodlula-ke la kungaveli khona ama-results siphekelele phambili sibone ukuthi izinto-ke ngabe zihamba kanjani. Sesilapha KwaZulu Natal ukuthi-ke ngabe izinto zihamba kanjani. KwaZulu Natal amavoti ame kanje siku-36.09% complete wabantu asebevotile la-ke KwaZulu Natal. Izinto-ke zihamba kanje wey'ngane zakwethu. Umkhonto wesizwe-ke usazihola phambili ngamavoti awu-437,217. Bese kulandela-ke i-ANC ngamavoti awu-189,181. Kulandeleka i-IFP ngamavoti awu-171,099. Mase kulandeleka i-DA ngamavoti awu-125,768. Kulandela i-EFF ngamavoti awu-22,430. Mase kulandela-ke i-NFP ngamavoti awu-7,526. Zinjalo-ke izinto. Siyadlula-ke la sibheke kwenye-ke noma-ke kwenye iprovince njengoba-ke sazi ukuthi ama-province-ke awu-9. Sibheke lapha eMpumalanga ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani lapha eMpumalanga. Amavoti-ke awaveli njengoba ku-IEC enenkinga. Siyadlula-ke eMpumalanga sibheke lapha eNorthern Cape ukuthi ngabe-ke izinto zihamba kanjani eNorthern Cape. Northern Cape siku-99.559% complete wabantu-ke asebevotile. Izinto-ke zihamba kanje. ANC sasihola phambili ngamavoti angu-194,069. Mase kulandela-ke i-DA ngamavoti awu-82,732. Mase kulandela i-EFF ngamavoti awu-51,570. Kulandela i-PA ngamavoti awu-33,951. Kulandela i-VF Plus ngamavoti awu-7,650. Bese-ke sidlula kanjalo. Masiqhubekela phambili sichecka nakwamanye ama-province ukuthi ngabe-ke zihamba kanjani izinto. Singena nje lapha eLimpopo ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani eLimpopo. 44% complete wabantu asebevotile kulesa sifundazwe. Izinto-ke zihamba kanje. ANC sasihola phambili ngamavoti awu-428,059. Bese kulandela i-EFF ngamavoti awu-73,801. Kulandeleka i-DA ngamavoti awu-37,050. Kulandela i-VF Plus ngamavoti awu-7,344. Mase kulandela-ke umkhonto wesizwe ngamavoti angu-5,500.
570 lapha ke eLimpopo. Sedlula ke sibheke kwezinye indawo wey'ngane zakwethu sogijima sona lapha eNorth West ukuthi ngabe zihamba kanjani izinto la eNorth West bangu 56 noma ke angu 56.04 complete ama-percent ke amavoti asebaliwe ke kulesa sifundazwe, kanti izinto zihamba kanje. ANC sihamba phambili ngamavoti awu-255,172 mase kulandela ke i-EFF ngamavoti awu 73,117 mase kulandela i-DA ngamavoti awu 49,661 kulandela i-VF plus ngamavoti ke awu 12,064 kulandela umkhonto wesizwe ngamavoti ke angu 7,704 mase kulandela ke Action SA ngamavoti ke awu 5,574. Siyadlula ke lapho sibheke kwenye ke iprovince ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani lapha. Ukubheka nje lapha eWestern Cape ukuthi ngabe kuhamba kanjani eWestern Cape siku 69.78% complete kwamavoti ke asebaliwe lapha ke eWestern Cape. Zihamba kanjani izinto eWestern Cape njengoba sazi ukuthi ke kuyavota. DA hamba phambili ngamavoti awu-600 noma 642,045 mase kulandela ke ANC ngamavoti ke awu-229,131 mase kulandela ke iPA ngamavoti awu-115,288 kulandela ke EFF ngamavoti awu-54,706 kulandela CCC ngamavoti awu-32,338. Zinjalo ke izinto wey'ngane zakwethu ke kuthanda ukuthi kushube kakhulu. Ukunikhumbuza nje ngokuka-national okokugcina sengivala ke kule video ezinye indawo kayiveli bafowethu u-ICE uphinde waba nenkinga ke wey'ngane zakwethu, so ke ezinye izinto ke ayiveli ke la wey'ngane zakwethu, kodwa kunikhumbuza okokugcina national ukuthi izinto ngabe zihamba kanjani. Siku 58.09% complete wamavoti ukuthi ke ahamba kanjani. Ukubala nje amavoti i-ANC sahamba phambili ngo-3,439,761 mase kulandela ke i-DA ngo-1,907,749 mase kulandela ke MK ngo-929,929 kulandela ke EFF ngo-780,713 mase kulandela ke iNkatha Freedom Party ngamavoti awu-223,621 kulandela ke iPA ngamavoti awu-219,064 kulandela iVF plus ngamavoti ke awu-129,841. Sidlulisele lapha ku-Action SA ke elandelayo enamavoti ke angu-91,252 mase silandela ke nge-ACDP ngamavoti ke awu-50,541 kulandela ke UDM ngamavoti awu-42,020 kulandela ATM ngamavoti awu-34,253. Zinjalo ke izinto wey'ngane zakwethu maningi amaqembu lokhu seni-update ngezinto ezenzakalayo, siveze lokhu esikubonayo kuvezwa ke ngu-IEC. Mina ke sengiphuma nje kwakho, gcinizela usubscribe uzothola wonke ama-update nezinto ezenzakalayo.